Warga Patisi TV. Haga jingwa jingtip jong General Secretary ke Senghito. Haga jingdan kedukan kiat harut ba National Highway. Kata naduk Khanapara hadu Malidor. Keteran excise kelaju ba. Bagidan shispa arpundo li kedukan kiat. Kemudian harut surak ba. Nagi nigi nyu pratli kedai hari boy. Lai pusanteli ha East Giant Hills. Bakat light lipat ha West Giant Hills. Kahito kelapan jing syai na keteran excise. Halo ke jingdan ki wine store harut surak. Namar bahaus nem arja katnyo. Ka Ministry of Road Transport kelapin mi ika jing penmana mat kum juru ke Supreme Court kelapin mi ika hukum bakalong bian bandan kedukan kiat lani ki wine store harut surak ba kehito kela aipor lai pos ngi ika tan excise bakan pensyaya kani syosyo kehito kelapin pau ku jing ngolingo babaro ki wine store kebidan harut surak kila kerteng kum shop open bar haba kapanjing shailing baka RTI yakani kam shimlayo jubab AA naka sarkar bakani kasa haka jing lingo Hadin bingila yo information jubab lengbag RTI na office jong commissioner excise government of Meghalaya chulong ha kaba ikum gaseng lapan yaki total numbers of wine shop ki badang oro silinter ke national highway na do Khanapara sidu Malidor East Giant Hills pasdang na do riboy but ni katum jubab yo ba hari boy kita nyo popratli ki wine shop ki wine store ha ki national highway next surok ba East Giant Hills kidon lai kosan, West Giant Hills kidon khalai. But baru koi total kilong kispa arpun rutuliki wine store ki badan ha silinter jab national highway nado riboy sadu East Giant Hills. But kaba penthong asu yang ikum kaseng kalong ba how arjat khatnyo ka Ministry of Road Transport and Highway kala pemi kawai ka notification order ba ban of liquor shop along the national highway. Kalakang, Ministry of Transport and Highway kalakang madu Muslim arjat kanyo. Pada Supreme Court kelak pemi the notification ho arjat kanyo ban kang no iki wine shop ki badan ha surok ba national highway. Handai hab kabapla belong haket state government kejongi pan hadu mentam ne ngidang i ki wine store. But kaba ipla susu kelong ba hakacaka bakin ai hakin tho hakini kedukan lagi ki wine shop lani wine store ki ai no dai code shop open habangi keli leng baka atai ki juba keli furnished details pertaining to the code shop open quoted by all the wine shop in the states of Meghalaya kong kejuba kalong no comments but jingkeli kalong whether the code shop open is a legal term authenticated by the excise department and the state government. If no, kindly provide me this abstract theory and the core concept of the code shop open. Hantar uno. Kamut ba kani kajing tho ha baro ki wine store shop open kamut tangban darab jot ani ban buri ya ketika ba ban yada ban tep etmiu ya kita ki ka notification lan ko order pa kunmi ta ka Supreme Court bataga Ministry of Road Transport and Highway kamut ba kini ki baro khoi kini ki wine shop ki badan baro silinter ke national highway ko ka jalan Meghalaya ki illegal kum ka notification dari Ministry of Road Transport bat ka Supreme Court nomor kim claim obtain ki documents ki documents ki ba lab tha ka Ministry of Road Transport and Highway bat ka Supreme Court je kini kalong ka ba ni kum kaseng ni la panjang pensyai na commissioner of office yung commissioner of excise mendagasi but iklam yo lat bani kendo but commissioner andai nila pudap ya kaniga jingtho kaniga ban panjing syai kalor kanu gunung rimba kini ki wine shop ki badan borok silinter jeung national highway ki yo lat ban bo lan ki yo lat ban place but ni lagalia keseng ni aipor like ni sibna jaga sarkar jela juga excise department bahkan pensyai lani bagi kini ki wine store ki badan haparok silinter ke national highway bikin penbiang yak ki jingdon kam kita ki documents ba ketum jingdon kam ketum jing ta jong ka Ministry of Road Transport and Highway batas Supreme Court ya kata ka jing dan kunai ini kren bet halor ba kam kani no objection sir the case kam long available hapok office jong ka excise pada pipet kat kum kene ka Ministry of Road Transport but jaga National Highway Authority of India क्या अपन obtain लड़की वो की check post की check दिए
ane ki bit bridge no what ting kadon ki sha penting kini ki bade kwai dong kidukan beria ki omba kidon kam ya katakan NOC naka National Highway Authority of India andre in the lape pati kini kita ki shop open ke bagi mungkin ki hai ki de andre shop open ni lagi bagi de kakya kaba kam long ai bat kalong ko de ai ki bagi pingkai ga ai de hakata kalor penongren bangi kwa baka excise ling baga commissioner pakan shim action but kadiban betha iki ban penbiang iki pakisla balade kim la ban penbiang hapok le kusin ni nakaseng ni mansi ngin her ngin khang ni namar kila violet but lada don kam ngin thok shika National Highway Authority of India but lada kadang don kam chush ni haban mo shakot namar yegan ni ka kam ni no arajar khan ko Supreme Court kala ay ko ruling hang din nang to arajar khan yo ka Ministry of Road Transport apply ke jumpa saya, but the people itu hadu ke paragraph 5 road pelakran saya tertentu tu tak ada apa penlong ini. Tapi habis itu bawa ke jumpa klip yang kadon yang kata kuna gini kai, tadi ke kamram jongga department kumno banship jon yaki halwat. Tengi nak kata macam ni pelakran saya, namar balik ni long concern yang ni pe. Menta teng-tengi penlong yang ki road safety bakar ki check ya kata habaya inti baki brave smart ya ki dia lain dan re haba ki existing baki de plan what action sila shimta re yu bare usbu kai ti dukan bare re piharas tebas ko weiru tang men las tang hapo kini ki arta yo bila ikan nongot ki mensian badu ba ngismo bani alaj sukat kum ka kini support bani lagi ki ong ba shock kau yang ka bomot en parang ka drink and drive kaba perlong ini banwan sakmat namar ba takno ngila du kini kemensian ba hadu menta na kaleng government himshin la small ba wat la katu kali kada insurance em ban compensation dia ki kibra ni ta kam sundal kan rei menta yikini kibala long illegal kibam obtain balinga haban alleged illegal namar ba hangni ka kerensai ndai bangi keren ba kanot ba itu an ka pensai yi ka commissioner of excise ba claim obtain NOC. Way bang obtain kumot kala long bean. Dah habang long bean ke sarkar limba excise jongga department kita ban penalize ba. Ya ka ai kepala du di menser hadi ki bayade ki case accident kita ban compensation kata taga jumut mas. Long Meghalaya ka por man pli ki wine store ha state ka hapo state capital kalong Sao Baji hado prabaji 4 PM hado pra PM hapo state capital kani kan notification ka ba mi tha warja khan yo na poka order by the governor na poka registration taxation and stamp department but kum jing ini ba bon na kini ki wine shop ki paton hapo state capital ki ba pli hado khandai speu hado khatwe khat aru handai kan kum notification kalong tak hado prabaji si kini ba pli hadin ka prabaji kalong illegal or kali kelapan kan jika nika notification ke ba notified daga excise department pen rius pa ya kak tien la jong pen dam kam ya ka bakan kiyo kak tien khasi kak tien la jong ai kan roi kan pa balai phi ong gate habangi don la ka jong ka kentien khasi kerdop lani phalor beli lani khang ya katuka phalor ni juya ong saka weipan kakten khasi kam ju ong ban ya kiw yau up hinrengi kiw yau thep tu daya kan mau kendit ho lapan mi da kapate CTV na ka benta ka jingmentoi upat ba